Mexico, the Gulf of America. Sounds so beautiful, the Gulf of America, and returned the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley. They took off the name. And he was actually a great president. He was a very, very successful businessman. He ran for governor of Ohio. He won and did a great job as governor, ran for president, and he won. He was assassinated ultimately in his second term, unfortunately. But he was the tariff king, and I don't think he was as bad as I am. I think I believe in him even more than him, but he believed in him very strongly. And he raised massive amounts of money. Our country was at its richest from 1870 to 1913. We had the most. That was when we were the richest, relatively speaking. We were the richest during that period of time. That was tariffs from other countries. And our administration's moving with unprecedented urgency and speed to confront every single crisis facing us, and we'll get the job done. And again, I want to thank Sam and Masa and Larry for being here. It's an honor to have them. And we'll take a few questions if you want. Can I ask you about some of the executive orders? You would agree that it's never acceptable to assault a police officer, Sure. right? So then if I can, among those you pardoned, DJ Rodriguez, he drove a stun gun into the neck of a DC police officer who was abducted by the mob that day. He later confessed on video to the FBI and pleaded guilty for his crimes. Why does he deserve a pardon? Well, I don't know. Was it a pardon? Because we're looking at commutes and we're looking at pardons. Okay, well, we'll take a look at everything. But I can say this. Murderers today are not even charged. You have murderers that aren't charged all over. You take a look at what's gone on in Philadelphia, take a look at what's gone off in LA, where people murder people and they don't get charged. These people have already served years in prison, and they've served them viciously. It's a disgusting prison. It's been horrible. It's inhumane. It's been a terrible, terrible thing. I also say this, you go to Portland, where they wrapped police officers, shot police officers, nothing happened to anybody. You go to Seattle, where they took over a big chunk of the city and people died. Portland, a lot of people died. Wait a minute. And you go also, take a look at Minneapolis, because I was there and I watched it. And if I didn't bring in the National Guard, that city wouldn't even exist today. People were killed and nobody went to jail. So these people have already served a long period of time, and I made it. All right. ሰላም ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ከመይ ውዕልኩም ያ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ደሓን ኣርእስና ክሳብ ትእኮብ እየ ፅበይ ነይረ እምበር ምክንያት ኸ ይክፋሓልና መዓት ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ናይ ሕጂ ላይፍ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ደሓን ብዛዕባ ኢነርጂ እንደን ሳምቲንግ ብዛዕባ ናይ ኤአይ ዝተኣሰር ጉዳይ ማለት እዩ ኣስብቲ ናይ ኢኮኖሚ ክንገልፆ ኢና ፎካስና ላይ ሕጂ ፎካስና ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ክንዛረብ ኣሕዋት ኣብ ኢሚግሬሽን ክብሉ ከለኹም ሞስትሊ ብዛዕባ ናይ ረፊጂ ማለት ኣብ ናይ ወልካም ኮርፕ ኩሉ ዝተሓዘ እዩ ናይ ረፊጂ እንታይ እዩ ገይሩ ዘሎ ትራምፕ ሰለስተ ኣርባዕተ ነጥብ ኣለዋኒ እዘን ኣርባዕተ ነጥብ ክንሪአና ኦኬ ሕጂ እንታይ ይመስል ኣሎ ዓይነት ሕጊ የሕልፍ ዘሎ ሓደ እንደን ካልኣይ እዚ ኸ ኣሸጋሪ ድዩ ናይ ባዕለይ ናይ ፐርሰናል ተመክሮ ኣብ ዘጋጠመኒ ኣብ ዝሓለፈ 2017 ክልተ ሳልሳይ እንታይ ከ ክንገብር ኣለና and then ከም ራብዓይ እንታይ እዩ እቲ ማለት actually ሳልሳይ ክንብላ ኢና እንታይ ክንገብር ኣለና can we apply እዚአን ንኽርዲ ማለት እዩ ሰኽደግመን ሰለስተ ነጥብ ኢና ክንዛረብ ኣብ ምንታይ በፂሕሎ ናይ ረፊጂ ብሓፈሻ ረፊጂ ኢና ንዛረብ ንሕና not only welcome corp ማለት ረፊጂ welcome corp ረፊጂ AOR ረፊጂ any resettlement ካብ ግብፅ ምፃእ ካብ ኢትዮጵያ ምፃእ ረፊጂ እዚ ኩሉ እዚ እንታይ ይመስል ኣሎ ሓደ ኣብዚ ምስ መፀ 2017 ከምዚ ዓይነት ስለ ዝገበረ the same thing እንታይ ገሩ እንታይ ተመክሮ ኣለኒ ከም ደስ በለ ከም ውልቀይ ኣብ ኻነሽ ተካፍለ ብምቕፃር እንታይ ክንገብር ኣለና alright ቀዳመይቲ እዚ ኩሉ ትማሊ ናይ ምሸት ምስኮነ እቲ ከም ትፈልጡ ኣብ ላይፍና ውዒልና ኢና ድሕሩ ናይ ምሸት ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ከም ዘሎ ክፍርም እዩ ናይ ምሸት ገለ ብለኩም ነይረ already ናይ ምሸት ፈሪምዎ እዩ መዓዝ ዝኾነ ፌርማታት ይፈሪሙ ብዙሕ ነገር ተፈሪሙ ማለት እዩ so እዚ ተፈረመ መጀመርያ ትማሊ ከባቢ 8 ይፈሪሙ ካፕተን 8 እቲ ሓንቲ ሕዝኒ እቲ ሓንቲ 78 ዝሓዘት ናይ ባይደን ዝነበረት ንዓ ኣብ ኾሎ ሪቮክ ገይርዋ
ጠቅላላ 8 ተፈሪሙ ኾነ እታ ሓንቲ ግን ብምሉእ 78 ባይደን ዝፈረሞ ዝገበሮ the whole let me see that the whole ኣብናቱ ብምሉእ term እዚ ብምሉእ ሸራ ኣለኹ መስለኒ like this yeah okay let me make sure that ብምሉእ ነዚኣ ብሓንቲ ፌርማ ገይሩ ብምሉእ ሪቮክ ገይርዎ what نهلكم revoke order actions እዚ ብምሉእ ንኣብነት ጃንዋሪ ጥሪ ዕለት 22/21 ምስ ኣተወ ባይደን ዝፈረመ እዚ ኩሉ እንት ባለት ብውሽጡ ርኢኻ መዓት ነገር እዩ ዘሎ ንዓና ትጠቅም ኣሎ ዘይጠቅም ኣሎ ኮታስ ምስ ረፊጅ ዝምልከት ኣሎ ካልእ ኣሎ ብምሉእ እንታይ ገይርዎ ብሓንቲ ፌርማ ነዚ ብምሉእ ሪቮክ ገይርዎ ኦኬ ሜክ ሰንስ ጠቅላላ 8 ተፈሪሙልና ካልእ ድሓን ካብ ኢሚግሬሽን ወፃእ ክሳብ ዝኾነ ቀሲልና ክንዛረበሉ ኢና so ነዚ ዕድል ሂቦም ኣሎ ሕጂ within 45 days ነዚ ትማሊ ዝፈረሞ ብምሉኡ ወይ ዝኸስስ ክኸስስ እዩ ሕዝን ህጅብ ዚ እዚ ተገይሩ ዘሎ 78 ወይ ዝኸስስ ክኸስስ እዩ ወይ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ ኣብ ቦርድ ሶሪ ኣብ ኮርት ሱፕሪም ኮርት ክኸይድ እዩ እዚ ፈሪሞ ዘሎ 78 ትማሊ ኩሉ ናይ ባይደን ዝነበረ ቮት ሪቮክ ገይርዎ ዘሎ ኩሉ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ክኸውን ማለት ኣይኮነን መስርሕና ስፔሻሊ ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ግንዛረብ እንድሕር ኮይና መስርሕና ገና ናብ ኮርት ይኸይድ ኣሕዋት ኦኬ ሶ ነዚኣ መጀመርያ 8 ፈሪሙ ኢለኩም ካብተን 8 ተሓንቲ እንታይ ኣሒዛ ን78 ናይ ባይደን ዝፈርሞ ሪቮክ ገይራ ትኽእሉ ኦኬ ካልእ ምስ ኢነርጂ ምስ ኣብዚ ቆልዑ እንድሕር ወሊድኩም እንድሕር ንስኹም ግሪን ካርድ ወይ ሰብኣይ ግሪን ካርድ ወረቓቕቲ ዘይብሉ ብምሉእ ነዚ ኣመንድመንት 14 ንሱ ኤክስኪዩቲቭ ገይርዎ ኣሎ ተቆልዓ ብዝተወለደ ሲቲዘን ኣይወስድን ኣሰላ ድሓን ቀሲልና ክንመፅንዑ ለስ ልብል ለስ ፎካት ነዚ ክፍርም ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኦኬ ከኣልያ ኣነሳ ነዚ 78 ናብኣይና ፎካስ ተናህና ተድልየና ናይዚ 78 ኣበይ ፎካስ ዝገበረት እያ ናብኣ ክንመፅ ኢና ቅድሚኣ በታ ክፍርም ከሎ ተዛረባ ቪድዮ ክመፅየ ኣሆብ ንገሊእና ብዙሕ ርእቶታት ንዛረባልና ኣሕዋት ለስለሰንደን መጀመርያ January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Full pardon. Okay. أبي أخزر بخلو زيا فيديو زيا بقول أنت مالي مشت زجبري أنا لايف سلزنبر أبالت أب لايف هاي محل الفون كن كوفي لكاتو سلزنبر كوه جون لما عند خال سرح له زيا أفاكس بيزنس كيدكم ندحر لكم ديتيل بزعوازي كتر يوتر لكم 40 ساعات دقيقة زيا أيوة مالتي. أوكي. أبي أنا بقول زي كم كنزارك أبدي شمنت يتفرّي ميله حنت خاب أنك 7 شمنتن فيرما ريفوكس جبرت ناي بايدن أبزي أحمد سيه. Right. Are you looking for a new fence or gate for your home or property? Type in your address and drop the red pin. With it. I think the top threat to the country is right now. No. I think we have a lot of them. Right now, I think we have a lot. I think North Korea turned out to be good. I was very friendly with him. He liked me. I liked him. We got along very well. And they thought that was a tremendous threat. Now he is a nuclear power, but we got along. I think he'll be happy to see him coming back. And I think he has tremendous condo capability. He's got a lot of shoreline. Thank you, sir. Are you going to work with countries from South America to coordinate on immigration? Listen, تحت سمعوا. إذا تحت زلا أبزي غاز إنياتات بزحاتهم زلوا بايزو نزيع 57 بيلون دحر سمعكا you will see كلهم تتفرموا زلا حقيقة إذا 5 قبر زلا بزيك ثمن أب كورت كتس sorry أب كورت خصو خيام عند أبل إيو بمول أوزي أز فرمانيرو زين بمول أنن مالتي let's see that question is there حزي أحمد اللي زلهم بزعبا immigration تحت زلا ده قال ده I think so somewhere from hit or cab out of Malay. Let's see that. Who? About immigration in general. This is an executive order. Sorry, sir. I'm fine with legal immigration. Here you go. That's the point. بزعبا immigration generally لا تحت الله. No, I am fine with illegal immigration حوات. Okay. نحن نزارب زلنا حقوان immigration نزارب زلنا. Okay. إذن هاي مكسيكو غرفو أبالو CB
CB whatever تبل اب نسو already تمال تطابل مهم كباب 800 ገለን ሰባት appointment ነበሮም ቆጽራና ከኣቱ ብሙሉኦም ትማል ተጠውሎም እዚ ናይ ቦርድ ብሙሉ ተጠውሉ ይሕዋት በዚ ጋጣሚ ክነግረኩም እቲ ኣብ ሰርሕ ነበረ ኣብ ሜክሲኮ ኮይኖም ኣቶም ቆጽራ ሒዙን ኣብቲ ቦርድ መጽኦም ብኡ ምስ ሓለፉ ይሓልፉ ብሙሉ ትማል ራይድ ኣው ንሱ ካርጌሮም ኢመርጀንሲ ወታደራት ናኡ ኸዱ ተላኢኽሎ እሲ already ካልእ ነገር እዩ ዘም ይለጋለም ሶንታይ ዘለሱ ብዛዕባ ኩሉ ኢን ጀነራል ና ኢሚግሬሽን ሕሊፍካ ዘለኻ ሕጊ ወካ ትፈርምካ ዘለኻ ሎማ ዓንተሲ بزعبو انت يريد تخل I am fine with Heggawan immigration. All right, let's see. Let's finish it. Let's finish. I like it. We need people and get along. I think he'll be happy to see him coming back. And I think he has tremendous condo capability. He's got a lot of shoreline. Thank you, sir. Are you going to work with countries from South America to coordinate on immigration? About who? About immigration in general? This is an executive order. Sorry, sir. I'm fine with legal immigration. I like it. We need people and I'm absolutely fine with it. We want to have it. We need it because we're going to have a lot of companies coming in to avoid tariffs. You know, Hey, so this is the point. So you're a businessman, Trump. Come on, what are you talking about? Yes. Okay, Miss Immigration fine ብለናሎ ምስ ሕጋውን ከይኖም ዝኣቱ ከኣቱ ዝኽእሉ ኣብዛ ዓዲ ፀገም የብለይን so what are you doing then? Okay ምክንያቱ ብዙሕ ካምፓኒ ኣለውና ናብዚ ክመፅኦም ሰራሕተኛ ኣለና እምና ኢልና ኣሕዋት ኣብ ኢኮኖሚ ክንመሃር ከለና almost 8 ሚልዮን ዝኾኑ ሕፅረት ኣብ ዩኤስ ሰራሕተኛ ኣለዉ okay 8 ሚልዮን look this ሕጂ እዚ ክሰጉግ ይብላ ኣሎ ረፊጂ ኸ ኣይመፁን እዮም ጠጠው ይብላ ኣሎ ማለት እዩ so ኣነ ምስ ሕጋዋን ናይ ሕጋዋን ዝመፁ ናብዛ ዓዲ ሽግር የብለይን ክመፅኦም is ብለና ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ካምፓኒ ንእምፅ ኣለና ኣብዛ ዓዲ ሂዝ ያ of course ኣብኡ መፅኦም ክልተ ደም ሰለስተ መፅኦም ኣሎ ቢልዮነራት መፅኦም ንስኻ እንድሕር መፅኢኻ ንሕና ኢንቨስት ክንገብርና ትካላት ከነውፅና ዝበሉ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዛ ሓለፈ ነይሮም ይሕልፎ ነይሩ ኣብዛ ሓለፈ so yes economically America is going to be grow the way the planet so economically እዛ ዓዲ እዚኣ ክትዓቢ እንድሕር ኮይና without human being ወይ ከዓ labor ብዛዕባ ጉልበት ክትዓቢ ከምዘይትኽእል ኩልና ንፈልጥ ኢና okay دحر كلنا نفلت كنا انت ايجر ترامب نباينا هنمص ازي اخنو دان اشتي مو دحرون اب تجرو زلو مغلصنا هنمص let's see what he's finalized. if you don't want tariffs, all you have to do is build your plant in the US, so we're going to have a lot of workers coming in. Yes نحنا like تراف زبلو زلو kind of lose غير يمس China زلو نس قرب سخنا بلولو مالتي بزعبا ناي قرط مخفال so we need somebody like ብዙሕ ህዝቢ የድሊና ሎም ናብ ዩኤስኤ ክመፅኦም ክሰርሑ እዮም ጉልበት የድልየና እዩ okay copyright ka hizo you're right I know copyright ka hizini am them travel okay so I need to explain that for you there so all right he confirmed gerlo hiji ሕጋውያን ሰባት ከም ዘድልዩና ብዙሕ ካምፓኒ ኣብ ዩኤስኤ ስራሕ ከም ዘድልዮ ሕጋውያን ኮይኖም ሰባት ክመፁ ምዃኑ ዋላ ኢላን ማስክ and Vivek ኣብ ብዛዕባ ናይቲ ቪዛውን ተዛሪቦም በዚ ጋጣሚ ኣነ ኣሽቶ መንእሰያት ተማሃሮ ዘለኹም ፕሊዝ ፎከስ ኣብ ናይ AI ቴክኖሎጂ ነገር ኣብኡ ትምህርቲ እንድሕር ተማሂርኩም ናትኩም ፅቡቅ ዕድል ይመፅእ ኣሎ ተማሃሮ ኮሌጅ ድኹም ጋለጋለ ተሊኹም ብትምህርትኩም ብገለኹም ክትመፁ ምዃንኩም ርሽር ሕግታት ኣሎ ናቱ ማለት እዩ ሓበሻ ኤዱኬሽን እንዳሓና ኣብ ዝመፅእ እንዳረኣናዮ ክንመፅእ ኢና በዓል ኢላን ማስክ ብዙሖም ተኻቲዖም ዘለዉ ካብ ህንዲ ክመፁ ኣለዎም ካብዚ ክመፁ ኣለዎም ምሁራን ኤዱኬሽን በዓል ናይጀርያ ተጠቂሰን ካይ ተረፈ I think so ብዙሓት ኣለዎም ናይጀርያ ናይ IT ነገር ማለት እዩ so all right I know ከም refugee ደገ ኢና ዘለና ደስ በለ ኤዱኬሽን የለን ይርዳእኒ ብኡ ሓለፍኩ ሰበ ኣነ ይፈልጥ so ሕጋዋን ከና ናብዚ ዓዲ ከዓ ክንመፅእ ኢና እንተ ክንኩስር እንተ ስዊፕ ክንገብር ማለት ኣምላኽ ካልእ ናብ ካልእ ፖለቲካ ሃይና ኣትሕማቅ ካይነ ዛረብ ኣምላኽ ድሓን ምሕረት የውርደልና ይኾን ካብ refugee የድሕነና ንምባል መጀመርያ so እዚኣ ታኽለያ But we have to have legal immigration. So we have to have legal immigration. Okay. Do you have a date in mind for when you want to put on the China tariffs that you talked Which about? one? All right, I'm taking them out. كوتا هجزا فيديو زي أحوات نحر لهم كتكاتلوا تدخلهم. This is نهجرمكم نهلكم زبولو تريوت لهم زخلوا folders. More executive actions. Let's take a look. So this is January 6th. Look نهلكم. السرعة أبجر لا فقر فاس على حن explain. Okay, let's back it. Then what he did then? All right. بمولو ناي رفيج زبو. Not only welcome كورب حوات. ناي رفيج زبو بمولو تتقابل ولا نجزي. What this بلا yes. Interview كبر. Flight كبر.
ካልእ ግበር application ግበር ብሙሉ ጊዜያዊ ቴምፖራሪ ጠጠው ኢሉሎም ናብቲ ሶርስ ከምፃልኩም እየ kind of ገለ ኢሜል ገለ ሰባት ይመፅን ሎ ቅርብታ ሶርስ ኢና ያለሁ ግን ናብቲ ሶርስ ኦኬ እንታይ ዳ አሉ ገይሩ ንዝብል ናብታ ሶርስ ከምፃልኩም እየ ኣሕጓል okay I think so I got this all right look this I like this all right እቲ ካልእ ዝበሎይ by the way ወረቐት ዘይብልኩም ኣብዚ እንድሕር ኣለኹም ክልተኹም ወረቐት ዘይብልኩም እንድሕር ኮንኩም እቲ ቆልዓት ወልዶ ሲቲዘን ኣይክኸውንን ይብለኩም ኣሎ number 1 ማለት ኣብዚ ተሓኒ ዝክገድፈ ፌደራል ካልእ let me go with this most important ናህና look this ኣሕዋት እዚኣ ራይዋ ብዛዕባ ረፊጂ ጥራሕ ይጠቅስ ኣለኹ ካልእ መዓልቲ ክንመፅን እቲ ናይ ረፊጂ halt ኢልዎ ኣሎ all refugee admission into the United States until policy align with the USA interest what is that man simple ትግርኛ ኣሕዋት so ኩሉ ረፊጂ ዘሎ ናይ ረፊጂ ዝመፅእ welcome corp በል AOR በል any refugee በል ብዘይካ ንሰበይትካ ተምፅእ ትኾንካ ንሰብኣይ ከተምፅእ እንድሕር ኮንካ ንሱ ካሊእ ረፊጂ ካብኡ ዝወፅእ ፎርሚ ማለት እዩ ብረፊጂ ተምፅኦ ዘለካ ፋሚሊ ሜምበር ኩሉ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ሃልቲ ገይርዎ ኣሎ ሃልቲ ክብል ከሎ ኣሕዋት እዚ ምስ ናይ USA interest until policy align with the US interest እቲ ፖሊሲ ክሳብ ዝተዓራረ እዚ ብለና ዘሎ 3 ወርሒ ክወስድ ይኽእል 4 ወርሒ ክወስድ ይኽእል ዓመት ክወስድ ይኽእል 2 ሰሙን ክወስድ ይኽእል 3 ሰሙን we don't know በዚ ኣጋጣሚ ኩልኩም ዌልካም ዘረኩም ኣሕዋት ነዚኣ ክንዕዘባ ኢና ኩልና እንታይ ትመስል ክንከዳ እዚ ኣብ ጭወን ዘሎ ንኣብነት ሸዓ ዝፈረመን እየን ንህልዋኹም ንኣብነት ካብአን እየን እዚአን ብቐዳማይ ቀጥታ ሸዓ ካብዚአን ኩለን ኣብ ኮርቲ ገሊአን ክሪአን ምዃና I'm very sure okay so CBP እዚ ዓንተ ዝበልኩም CBP appointment ዘለኩም ቡዳብ ትመፁ ተሓስቡ ዝኾንኩም nowhere እቲ ሙሉእ ካንስል ገይሮም almost ዳርጋ 800 like look this ልዕሊ 936 people ዝመፁ ነበሩ ብሜክሲኮ ካንስል ኮይኖም እናቶም ነዚ ተጠዋቢሉ ወይ so ክምለስ the article ከተንብዎ ትኽእልኩም ኣሕዋት this is what we got እዚኣ ብሙሉኣ ንሕና ኩሉ all ናይ refugee መስርሕ ክሳብ ዩናይትድ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ until policy align ትገብር ውዝናህና ኢንተረስት ኢና ንሰርሕ ዘለና okay that's why ቤታ ቪድዮ ጀመርኩልኩም ኣሕዋት okay እንታይ ኢልና ንሕና ከነምፂና ሕጋን ከነምፂና ካምፓኒታት ኣለውና ኣብዚ ምክንያቱ ሽግር ኣሎ ሰራሕተኛ ኣለና ሰፋር ልዕሊ 8 ሚልዮን ሰራሕተኛ ሕፅረት ከም ዘለውና 8 ሚልዮን ማለት እዩ ሕፅረት ከም ዘለውና ኩሉ ሻዕ ኣብ ኢኮኖሚ ንገልጾ ኢና so people is going to come ክሳብ ማእስ ረፊጂ ክንከውን ዝካልእ ሕተይ okay let me get that all right let's take that out ማለት እዩ ካልእ okay so welcome corp ባዕሎም እንታይ ኢሎም ምፅሒፎም ኢሜልና mostly them welcome corp ትጥቀሙ ኢሜል ሰይዶም ኣሎ okay police yes a refugee admission program including welcome corps so that USA refugee admission program including welcome corps suspended ይኾን ዘሎ not stop ኣይኮነን ጠጠው ኣይበለን until further notice ኣሕዋት ሕዝዋ ዚኣ ክሳብ align ዝበላ ምስ ናይ USA ጠቕሚ interest align ክሳብ ዝገብሮ ክሳብ further notice እዚ ናይ ኩሉ ናይ refugee USA refugee admission program እንኮላይ welcome ኮርብ ካብ ንሱ እዩ suspend ኮይንሎ መዓስ ጥሪ ዕለት 17 that's the source ኣብቲ ናይ Facebook page post ምስ ገበርኩ ኣሕዋት yeah أقول لكم if you want to read it you can read it okay in detail أبزن نحر وريكم yes تمالي مالي تنايم شت ساعة شمنت Trump administration announce غير والله نزي كاب علات 27 تتوكبلي أبتناي welcome كورب كراديو انتاينا كري I don't know جن كساب until further notice يا معناته نسوني ليو كساب USA interest align نجبر نزي policy زي okay انتاي قالوا حقاوان كاخنا متصينا يلو بزي ناي USRAP مالت ناي refugee admission مالتيو تريو ذا اللهم ينايتد ستيتس معاسا جمراته شحن 980 تجمر إذا program زي هوا
ነዚ ጠጠው ኣቢሉ እየ ዝብለና ዘሎ ወልካም ኮርፕ 2023 ጀምረ ብምሉእ USRAP ማለት the United States Refugee Admission Program since from 1980 ቅድሚ ኣነ ውላደይ ቅድሚ 2 ዓመት ካብኡ ዝነበረ ሕጋዊ ዘለዎ ቃል ጠጠው ኣቢሉ ኣሎ ወልካም ኮርፕ ሓደ ካብ እዩ so እዚ ግን the Department of States ማለት Homeland Security ጠጠው ኣቢሎም ኣሎ ዋላ private sponsor ግን እዚ ኩሉ ሻዕ ክሳብ further notes exception ኣሎ consider one on a case by case base determined is a case by case in detail እንታይ እዩ ብዙሕ ኣይገለፆን somehow case by case ክመጽእ እዩ ማለት እዩ somehow ወይ ንሰበይትካ ትገብረላ ወይ ካልእ ክኾን ይኽእል እዚ ክብል ከለኹ እዚ ኣኽሊክማ ከለኹ ነቶም ብረፊጂ ኣትኹም ዘለኹም ኣብዛ ዓዲ ስሩ ወልካም ኮርፕ ኩኑ ዋላ ብኻልእ ኩኑ ንዓኹም affect ኣገብረኩምኒ ክሳብ 9 መዓልትኹም ሰርቪስኩም ኣለኩም ወራቐቱም ኣለኩም በዚ ኣጋጣሚ ኣይናይንፈርኩም ካልእ ዘይወፃኹም እንተሊኹም ፕሊስ ኣውፅዎ ኩሉ ዶክመንትኹም ናይ ወርክ ፐርሚትኩም ገለመለ ዘይወፅኹም ትሕላሊኹም በቱ ዝመፃኹም ዓዲ ዝመፅእ ዘሎ ፕሊስ ፋይንድ ኣውት ሶሻል ሴኩሪቲኹም ኣውፅዎ ሬዲ ኩኑ ኩሉ ዶክመንትኹም ኣትሊስት 3 እዮም ኣይናይንፈር ሶሻል ሴኩሪቲ ወርክ ፐርሚትኩም ሕዙ ታ ወርክ ፐርሚት and social security ኣብቲ ዝነበርኩም ዓዲ ብኡ ኣፕላይ ኮይና ናብ ገዛኹም ውስን ክልተ ሰሙን ክመጻኩም ኣሎ ታ i94 ግን ኣብ ኦንላይን ከይድኩም ኣውፅዋ ፕሪንት ግበርዋ was like 5 minutes ወስደልኩም okay we done so እንታይ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ትራምፕ ናብኡ ክንምለስ ንሕና ንግዚኡ ቴምፖራሪ ጠጠው ክነብሎ ኢና ጥራሕ እዮም ዝብሉ ዘሎ further notes ግን ኣላይ ንገብር ክሳብ ዝኾነ okay let me read others okay okay let me go with this thing I got an email لما عندي email زرخبكوا let me back that okay because it's a lot of information دي أبتي كتبت حيتغلنها let me focus on the welcome corp so far كسة العيلة look this so far كسة العيلة كما تعرفون يا حمزة عبات كسي تمكر لنا كسة العيلة نزل كلنا يرفج immigration قبل زلوا دواعي ترامب okay he know that قالوا email انت عمت يعطينا عين I will go this hey dear Bella مالتي all right President Trump admission نزي announce كم تقبروا نزي قد أتقل زلا إذا كم كل هنا USA refugee administration إذا خالق تقلالات أطواب بلا مهم إذا نايب على هايتي ناي كوبا ناي قال نبر إذا this means American cannot submit a new application stop get away right away نزي بتعمل تقالي سوز الله نزي على program ديا إذا أنا USA refugee program again will be suspended on like suspended كونيا on January 27 further until further notice coming okay إذا مالتي except case by case على مالتي welcome كوركا private sponsor program مسو under not سلز خونه still أول الله so if you haven't already please register for our NATOM webinar salon Wednesday January 22 at 3 p.m. Eastern we'll discuss بتاع policy I will join myself join Gabriel please تتخيلوا join تجركم تمراتي I will register أنا كل شيء register join Gabriel مالتي مسام so detail كرينا okay so إزاي أزلا كودا نزي عند حركيني كندي توصل we don't know كسب until further notice أب كل زلا alright let me take out this one too again so بمقصال okay إزاي أب كل تجمع 10 شوعة نقش كافلكم I have like not a family مالتي برفيجي أبي AR بحر رفيجي من مصنيرهم نص خمسة هجت الرمس عطوه فلايتهم ني ورح خلت على 15 ل 14 نيرة كم تقدر تطابلون then what I did personally أنا of course نبت كله Congress bill قال كده قال up court Supreme Court تخصص تطاوله so up March 15 مارس 10 شمت يوم صدق أميس فلايتهم زودوا مديكالهم زوديهم تطابلون كم زجرون نقول تطابلون سلازي نتاجروا كورت رفيز جروا سرابي رانزول ناجي
إذا بحلفنا refugee process welcome كورب كأخابو خنفولي أين خلينا مسي the same under ناتو مالتي تثبيتنا كم زنبرة كابتو مكرو خابس أنا حين maybe كل تور حسلا صور حز process يكمل يخال كقص اللي خال أما قلنا زله بيتفرر خصاص يخال كورت أو كبلو خليهم منالبات أنت زي كوينو إذا نايول كام كورب كابتن refugee بين خلص عند حرفلي منالبات كن رأينا حبيرنا so سلسة ورح يكون متصمم كلنا أنا بزحت اللهم حتى application نازل له certified بهالنا I have no idea أحوات I'm sorry I have family member ناتي كم تبهالو له like still big family member مالي I cannot answer any questions nobody knows a good idea so نبينا already كم تعمل زراعكم شبر بهالو له عند immigration كخصاصي أب سوبر كورت خلي كم تسحلفه بروديم بقولنا سمعنا فلهم قبرين على زود idea ببزلنا تما بيأس زلهم ببزلهم مناب سناتوركم مناب كونغرسكم عند حركتكم صدراكم أحواتكم كلنا ببزلنا عاد خنا سمع أنت خيلنا that's the solution كابش حنش عدم يتسمعنا عن زنبر الرفيجي تطابل زلو كبل كلجن كسب فارزر نتسيريا أوكي زي تكنيك قالت كمال صاخم زخانة إن أنا عم نزلنا صراحة إني خير لي نمخانم يبلنا له طبعا let's do that قالت رفيجي خن كحت نبرد ليه تبلين until we got something clear up and go wrong عليه. So this is the thing. أبزي أنا زلنا. تمسك هدي كابناتي تمكرو أنا أو مسبلة نبزل له هو كبابي أخيره. زل له هو أنا كبابي كسب سنة تربتي حمالي. نبدأ بتاعتي فيه. كلنا زي أخن قبر. المحسن كلنا أبزنا يبع الويلكام كورب دالو وزلو زومخون ميتينخون كنساتف المحسن. then السوبريم كورت خاصة يفلت خاصة خاصة اللي كوريكم سيو كونن بزح له ما بايزو ما عاد له ما عاد كابتن سو عايش ما تزبلكم صلاة then maybe قالي نجار زي يفكر خوني خليكم مرسى خلي مالك اوكي نمرققا نزي بزناي دوب زلو نمرققا كم يلو خوني خلي this is what I got an email أنا I متأتن إن عين وشتي بوشتي سرر لي كل تسوا سيدو ملي نعاون إيميل متيني دسبل إذا إيميل زي متيني لني أوكي أنت إيميلكم Homeland Security Service stop service for the next 4 months زبل email متسينا لهم نعاية متسنن سورس كأسيني تا سورس تلي هاكم please send me then they are going to focus more on the illegal immigrant on southern border of USA all new and ongoing cases are suspended for now we will see in the near future what is going on or what will happen kind of limit على 4 ورح يخون زبل بزي كل تسبع سيد ملي سينا تسورس نعي إما لا يرغبكم تحن نتليا سورس اللي هاكم please welcome send me I cannot post قبرايد اللي هم كابتن زمطن مالك so بتي كوني بتي نزا أرس خنود أن حكينا wasn't like سلسة ورحي مع أنت أخطوتيا سلسة ورحي كنت أخن قبراز قبعنا كم حلفنت ببولك أنا أبب زلنا يستيت مريضنا يمنا that's why تمرض خنو بالكلنا نزيه واحد سنتر كامريت كافا it doesn't matter نسخالا كم دسبله ولا ترامب أيمروت it doesn't matter كمال هيرس ولا مريض كهتكونها أوكي immigration كسب زخونك أبتزلك ولا تمرض الأمر أقل قالي نتكوني كوينو زمرت كاين دحر كوينو سولاكي مالتي so بآخركم كلها أويات مسمعيو تقندي تمسرت مالتي يعني شعو نايرو فيجيت أو سلازيبل of course Supreme Court أو يبلونهم كمال سوام we'll see what happen دحر خلطة ورحسلة سوري update دحرالي anything صباحون زخنا أخي بقى خليه كساتة فيه دحان مزم نايول كام كورب نتاخبلونا يمكن سمعنا I'll see if there is any update up to Facebook وصحفة ويون كم زجرا لايف كهبة زيادة راح قبل قال سالسيتنا تبي انت كنقبر نخل بتخلق اتناتنا بلاتفورم اتنا ويلكم كورب ورقتنا تسوي تي داشبورد انترنتنا احوات بزنسنا صنعتنا كاتل حدا ابلاي زي قبركم دحر لهم كساب علات 20 شوعاتن عدل لكم زي اها ملختي كساب علات 20 شوعاتن ات بلاتفورم سو تزولو ولا حد يقبروني اهبتم فلاي قبرو فلاي قبرهم كساب علات 20 شوعاتن من البات صقه ما يكون كساب علات 20 شوعاتن ابلاي زلكم بلان زلكم انت زي غيركم ابلايكم اتصفوا هنياتو شعو كلهم اب سيستم دحر عادم اذا قلتوا ورحي سلسه ورحي انت اخذ لنا يم ورينا مالك so Marta the same way ناتي like AR زبال كم زول كاب كورب زبال AR زبال حدش حق له شو عزمتي the same way كم زي كله attached مزناي رفيجي
መጽኦም as a refugee family ናተይ ኣነ ብዛረብ ዘለኹና 2017 ማለት so refugee AR ዝበሃል ሕጂ welcome corp መጽሎም ሽዑን AR ዝበሃል መጽ ነይሩ still እውን ኣሎ AR by the way መጀመርያ ደሓሩ ግዜ ቀቲል እምበር so ኩሉ UNHCR መሳርሒ so ታና UNHCR ትበሃል ታይ ሕዝዋ ታ let me say this the United States Refugee Admission Program ትብል ንኩሉ ኣተማለ እዚኣ ንኩሉ ተማልያ بأم اندحر كوينو ورقتك بأم اندحر كوينو بروسسكا نخلي أتطوع بلا زلا حوات look this USRAP the United States Refugee Admission Program now look up USRP will be suspended until further notice that's all then what is this included here welcome corp this is included welcome corp musu in here then AR the balloon comes لكم أقول okay that is all I have I know بزحت بوستي certified تبعها apply تقبل I have no answer with this nothing ولا flight تطلع بلو ترام كم يقروا نيرو كل suspend كوني كاب على سران شو عطنا nothing will okay good luck صبوا عدل ندخلنا يمني كم تزحلفه زقبرو still فشلوا اللي يخون እንታይ ሎም ሓይቶም መስልኩም ትማላኣቲ ኻስ ሎም ዓንድ ዲክታተር ኮም ካይሎም ባይዘው ኣብታ ኣጅበልኩም ራ you just showing up today ሎም ዓንድ መጽኻስ you showed up a dictator ኢሎም ምክንያቱ ራይ 78 ንኸውን executive order right away ክገብር ከሎ plus another ሸውዓተ እቲ ሸውዓተ እኳ it's not a big deal ዛዕባ ናይ ኢነርጂ ናይ ካልጋል so good luck صبوا عدل إذا no سبعين سبيتين بوليس سبعين سبيتين تحركون كا سناتي مزعبو فاردر ولا حنتي بالله صاب سبيت هذا نحرق قبل لا نكاب نايت كورقتي سو ناتين كوم يكونن إزي ناي رفيجي حزوات هذا بي رفيجي إخا بروسس تقبل من البعض this is one question by the way نسخة برفيجي نابز عد نحرقاتي خا green card زي بالكاخوين برفيجي نحرق apply تقبل لا خونكا اللي خا what is the format what do you call 10 something I don't know من البعض you need to find out what's this menu okay where you go فانا تبي اندحر ابز عدا اتيخا برفيج اندحر اتيخا لخا برفيج اندحر ابلاي غير كالوم نسبيتخا وين دقخا yes اكد بخصلوا كاتخلي I'm not sure of that you might speak with naka attorney we kat aba mali okay so yeah flies ودو اندحر عليهم كساب عليه 27 كموص يخليهم February no according كابزان ريازلنا غرماوي إبلاكم الله خانة ناتيسي ورح خلته تطابلوا ما لايك فلايتهم توصلهم جن فلايت ودو no matter what كموت مخانم for sure it's just big deal like كنا نحوات انت إذا قرب نايز خلته ورح سلسة سورحي up and down لنا up supreme court معات خصيصات كمتسي هيجي I'll follow you حوات I promise comes everything مالتي and then that's all ولا حنتي عم ببوت بلن زلها انت ببكو ولا حنتي انا زملسو حتى سلازي يكون هيجي اب قصالي تازبلكو فيديو اللي حرب نزرع سمعكما لقصالي نرأيو سقاب على سران شو عتنت بروسس ولا حنتي الو ابلاي زقبر ابلاي قبري فلايت ندحر لكم كساب على سران شو عتن زلو ندحر سبات وي بيتسبكم اليوم مصيام دن بروسس كايدي كاب على سران شو عتن كن انت خونه ابزي 10 معلتون ستيل كمز ايميلات زقبرو زلو ناي ايميجريشن تطوكم بلالو خمس خبلالو maybe نتنا رفيج زبوت أتوقف لهم. كنا جن ترامب رفيج هم تصلهم إذن فقدني حقاني دليل بزيجات من ساعات لهم نعشت لهم. education is the most important. بعد إلى الماسك and فيفيك مهران كان مسألة نزول بلانو تالو حدش برنامج كمتسيو. like مسناي تكنولوجي قال تأثر الحكومة تمرتهم باللي جاتها كله. thank you so much. كنا وحب لنا هذا فيديو. good luck. God bless you and thank you. I feel sorry. أحوات I am sorry. ولا ننبسيون عنون صدرا دلوات نيرو من اللوجن nothing we can do زينا أملاخي we expected نتصبح نرنا ينازخها ترامب ندحر متيخهم خمس قبرو we know that anyway no بينام this is different please I apply through yes pass form of I-730 no if you are a green card holder or citizen دحركن كاس nothing will with this not with it it's one by one the see please so let's follow it بحثيرو اتا معطو تخفيت الله اتا قداي متي الله let's be follow it everybody and then I need you to this source please
ነዚኣ ሶርስ እዚኣ ኩልኩም ሰርች ግበርዋ ኣብዚ ንነብስኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ደን ኣድ ግበሩ ንኣብነት እጂ ፅባሕ ኣለዎም ኣብዚ ንህለኩም ሶሪ ኣብዚ ጆይን ግበሩ ነዚ ኮሚኒቲ እዚ ሞስትሊ ናይ ኣሜሪካን ዘለኹም ናምበር ማለት እዩ ጆይን ገርኩም ሳሚት ግበሩ ኤኒቲንግ ናቶም ዙም ዘሎ ናቶም ሓበሬታ ዘሎ ኣብዚ ኣለኩም this is what all the information you don't need anybody please let's follow this ኣብዚ ከድኩም every single days update እንዳገበርኩም ፅኦም plus ናትኩም application ካ ኢሜልኩም እንገለኹም follow ግበሩ thanks so much god bless you okay bye bye